Bakwethu asidibane njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule olamukela ngothando umfundisi uEsindlovu ngikhamba labafundisi bamababili amajaha kompofu yibo abamphahlileyo njengamaviki wonke siyathokoza ubana sibe lapha abafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyamukelana njalo kuleli iviki lapho esifunda khona ndawonye ilizwi likaNkulunkulu sikholisa ukuzwa uThixo ekhuluma lathi. Kwangathi umoya engcwele angaqhubeka esichasisela asiphela amandla ukuthi leli lizwi siliphile izimpilo zethu zingasali zifana futhi. Umfundisi uOB Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Ngicela ubana singakayikhatshana ngiphinde inombolo zocingo nxa ufuna ugwalo iGreat Controversy ungathuma umbiko wakho thumele ku0718 444 196 lokho sikhangela incwadi kaSambulo asikangeni enzikini sisabhukutsha nje emaceleni lapha sichasisa lokhu lalokhuyana siyendlalela ukuthi ngase singene enzikini singene sonke angabi khona ogalulayo bafundisi. Ake sithathe incwadi kaSambulo ikakhulu ngicela CK usiqalisele uthaye kuncamulela inkonyane. Kule mfanekiso esetshenziswa sike sayithinta kulani viki ye ungathini ngemfanekiso ebonakala encwadini kaSambulo abaye bathatheka ngemfanekiso theka kuthatheke ngoJesu onguye oqhakathekileyo. Siyabonga mfundisi, ngizafunda njalo uSambulo isahluko sakuqala amavesi amane akuqala ukwenzela ukuthi sikhumbuzane okunye esidlule phezulu kwakho. Ithi yona ke lesi isambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise incebo zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane. Wathuma isithunywa sakhe ukuyibonisa incebo yakhe uJohane owafakazela ilizwi likaNkulunkulu lobufakazi bukaJesu Kristu lakuko konke akubonayo. Ubusisiwe owafundayo amazwi alesi siprofeti. Babusisiwe lalabo abawezwayo bagcine okulotshiweyo kuso ngoba isikhathi siseduze. Mina Johane ngithi kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asia akube kini umusa lokuthula okuvela kuye okhona lowayekhona loza kuba khona la kubomoya abayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. So sibuyela khona phane siqalisele khona ukuthi umbono ibhuku likaSambulo uNkulunkulu wanika isambulo lesi uJesu. uJesu wathumela ingilosi ukuthi iye kuJohane. uJohane ke wasesilobela ke ngokusebenza kwamoya oyingcwele namhla sibhukutsha phakathi kwendaba efananayo. So uzananzela ukuthi imfanekiso esetshenzisiweyo la yonke igoqela ukuthi ivikele isiprofeti sika Jesu. Esizakwenza kuhleke sonke nxa sizasilandela sibekwazi ukuthi sona siveza uJesu la nxa kulembono eminengi yaboniswayo kodwa ke okuqhakathekileyo kithi esikholwayo ukuthi siveza yena uJesu uqobo lwakhe. So imfanekiso le ikhona ukuthi ivikele thina iphinde futhi ivikele la yona le incwadi kaSambulo. Xa usithi ivikelwe mfundisi chasisa ukuthi nxa ngisithi ukuyivikelwa ukuthi kumele ukuthi ngesikhathi ibhalwa incwadi leyi kulezitha ezazivele zikhona ezazivele kwezingaqanjwa la lezinye ziqanjiwe futhi ikakhulu ababusa babekhona isikhathi eziningi bengafuni ukutshunyayelwa ivangeli bona laba babopha uJohane bamfaka esihlengeni bamfaka emadramini. So kwakusenzela ukuthi nxa sokukhulunywa ngendaba lezi zosindiso bona babona ngazani kukhulunywa ngemfanekiso la ngezilo kanti khona kulilizwi elisindisa abantu bakaNkulunkulu. Ngendlela babengayidabula bayilahleka. Kodwa ke nxa isivezwe ngendlela yavezwa ngayo babona ngazani ayisozincedisa abantu. Kodwa ke khathesi njengoba ke sibhukutsha phakathi kwayo khathesi abalalelayo abafundayo abezwayo bayabusiseka bayaphathiseka. Siyabonga mfundisi OB. Mhlawumbe okunye abanye abafundi beBhayibheli bathi nxa kubhalwa ibhuku
kule ndlela enambithekayo eyokubhala. So abafundi beBhayibheli bathi esinye isizathu esokuthi kusetshenziswe imifanekiso ukuthi uNkulunkulu wayefuna incwadi le inambitheke ukuthi nxa uyibala ingadini ngabindi nabali. So nxa kusetshenziswa imifanekiso incwadi ekwenza lawe uthathe umangale ukuze uqhubekele phambili lokhu ufuna ukwenza njani ukufunda. Ungakhangela futhi nxa ukhulunywa indaba yokuthi incwadi le kwakumele ivikeleke, ungakhangela embalini sokuye kwaba lemizamo vele eyokuchisa iBhayibheli. Ngiyakhumbula kuyathintwa futhi encwadini kaSambulo engesizafika kukho ukuthi ngesikhathi seFrench Revolution bachisa iBhayibheli bathi iBhayibheli alisafunakali. So uNkulunkulu okwenza ukuthi kusetshenziswe imifanekiso la wayenanzelela ukuthi ababusi laba bangathatha iBhayibheli bagcine belinyathezela phansi. Njalo wayenanzelela futhi ukuthi amakholwa wona lawo ayebala le incwadi bangahlukuluzwa bengabonakala sebechumayela ngezinto lezi ngoba ngaleso sikhathi uhulumende wayelodlame endabeni zokukholwa. So wayefuna ukuthi avikele iBhayibheli lona ngokwalo aphinde avikele futhi lamakholwa wona ngokwawo, yikho kusetshenziswa imifanekiso. Uhludlule mfundisi ukusichaza ukuthi imifanekiso lemiya yakho ongayithinta kanje yiphi velela ngaphi eBhayibhelini? Siyabonga. Ungakhangela encwadini kaSambulo ngokwesibonelo uzezwa ukukhulunywa ngokuthiwa ingoma kaMose neWundlu. Nxa ukhulunywa ingoma kaMose sesikhumbula abantwana bakwaIsrayeli bechapha ulwandle lwesibuko. Kwahlatshelwa ini ingoma khona phana. Ungafunda incwadi kaSambulo uzezwa ukukhulunywa ngaboBhabhiloni. So zonke lezi zinto ezisebenza lapha zithathelwa kuTestament elinjani elidala. So ungakhangela abafundi beBhayibheli bayazama ukubala lokho bezama ukubala ukuthi ingaki vele imfanekiso encwadini kaSambulo ethathelwe kuTestament elidala. Kubonakala ukuthi imfanekiso le minengi kakhulu. So kusitsho ukuthi umuntu azwisise kuhle incwadi kaSambulo ukuthi ayichasise kuhle ufanele abe lolwazi ngeTestament elidala. Ngoba ungaqalisela khona apha awusoze uzwisise uyangena iganga. So kuqhakathekile ukuthi ube kwazi ngoba iBhayibheli vele linye. iBhayibheli liyafakazelana. Ukuchasiswa kweBhayibheli iBhayibheli lona ngokwalo batsho njalo abanye. So iBhayibheli liyazichasisa. Kanti manje labana mfundisi abalahla iTestament elidala bazaba ngabakabani? Lapho nxa usulahla iTestament elidala kungaba nzima. Yekela ngithi akuvumi ukuthi uzwisise incwadi kaSambulo ngoba iBhayibheli yabe lingasenelanga. Njengoba sike sakuthinta evikini ezedlula ukuthi incwadi kaSambulo incwadi kaDaniel ziyafakazelana. Incwadi kaSambulo ichasisa incwadi kabani kaDaniel. So nxa ufunda imbali yakho uzathola ukuthi yena uJohane nangokwakhe wayevele engumJuda. So uNkulunkulu nxa waye esebenzisa abantu kuloba iBhayibheli wayengabasusi ukuthi kuyibo babo. So uJohane ayekwazi kakhulu yena iTestament elidala ngoba wayevele engumJuda. So nxa eloba lapha uloba esebenzisa imfanekiso yesiJuda evele ikhona eyayivele isaziwa. So kuqhakathekile into eqhakathekileyo kakhulu ukuthi umfundi weBhayibheli abekwazi ukuthi ukuze ngizwisise incwadi kaSambulo kumele ngizwisise iTestament elidala. Ngoba imfanekiso eminingi incwadini kaSambulo ithethwe kuTestament elidala. Akubuyeli yini mfundisi komunye umthetho nje lokho okufunda kweBhayibheli ukuthi iBhayibheli liyazichasisa. Kunjalo. Liyazichasisa iBhayibheli. Ngesikhiwa bathi the interpretation of scripture is scripture itself. Batsho njalo. So iBhayibheli liyazichasisa. Angeke ngabala lapha ngidle ngithi ngima khona. Kumele ngihambe ngidinga ukuthi akula yini kwenye indawo eBhayibhelini okukhulunywa ngento le engibalayo. Khona ngale kuthiwani. Engikubala ngale kungaba le ndonsela abantu kulokho engikubala la. Sengikuhlanganisa. Mfundisi sikhi akusincede ngoba leminye imfanekiso. Ngiyabonga mfundisi engxenye ngingakathinta indaba yemfanekiso ukuthi ukuqhakatheka kweTestament elidala leTestament elitsha. Uzananzelela ukuthi kade sesifunda incwadi kaSambulo ekuTestament elitsha ehambelana lencwadi kaDaniel ekuTestament elidala. Lokhu kuveza ukuthi wena lami njengoba ke uNkulunkulu wasipha inyawo ezimbili. Nxa kumele sime siqine sima ngenyawo zethu zonke zombili. Akakwenelanga ukuthi umuntu angama aqine ngonyawo olulodwa. So ekufundeni ilizwi likaNkulunkulu kuhle ukuthi sime ngenyawo zonke ezimbili, iTestament elitsha leTestament elidala. So ke umfanekiso ke nxa singena eBhayibhelini lapha ikakhulu uIsaya chapter 54 verse ngelika 5 ngizayeqa uJeremiah 3
3 ivesi ngelika 14 lo sambulo ngu19 ivesi ngelika 7 kusiya kwelika 9 lo Exodus ngu19 ivesi ngelika 6 ngoba amanye lawa siza wafunda ezifundweni ezilandelayo bese ngisiyathinta usambulo ngu20 ivesi ngelika 4 ngizafunda lapha uIsaiah ngu54 ivesi ngelesine lapha ngelesihlanu ithona ke ngoba umenzi wakho nguye umkakho obizwa ngokuthi inkosi yamabandla longcwele kaIsrayeli ungumhlengi wakho obizwa ngokuthi uNkulunkulu womhlaba wonke. So omunye umfanekiso esiubonayo lapha kuTestament elidala sibona uIsrayeli lapha nxa ususiya kuTestament elitsha lapha uIsrayeli usesiba libandla likaNkulunkulu. So ke konke konke imfanekiso ungayekela ukubamba kuTestament elidala nxa usubuya ngapha kuTestament elitsha ungakulahlekela khonokho uyabona ukucabanga ukuthi kukhulunywa ngoIsrayeli kanti sokukhulunywa ngebandla likabani likaNkulunkulu elensuku zokugcina. So ke usambulo ngu20 verse ngelika 4 iyakugcizelela khona lokho yekela siyifunde ukwenzela ukuthi singalikhulumeli. Ithi yona ke ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo abanikwa ukuthonisisa ngabona futhi imphefumulo yalabo abaqunywe amakhanda ngenxa yokufakazela uJesu la ngenxa yelizwi likaNkulunkulu ababe ngasikhonzanga isilo loba umfanekiso wabo bengabekwanga uphawu lwaso emabunzini abo loba ezandleni zabo bavuka babusa kunye loKristu iminyaka eyinkulungwane. Sokulibandla likaNkulunkulu elisindisiweyo lingaphi elisezulwini. Ngale kuTestament elidala kukhulunywa ngoIsrayeli ngapha ibandla selinqobile sokulibandla kakusenguIsrayeli sokunguIsrayeli wakomoya. Siyabonga. Mhlawumbe ngingayengeza khona phana okunye ukuthi ibandla selibizwa kuthiwa nguIsrayeli wakomoya ngesikhiwa kuthiwa nguspiritual Israel. Lokhu kuqhakathekile nxa ufunda incwadi kaSambulo ngoba kuya kulabanye abalokho becabangela ukuthi mhlawumbe ngikhona abantu bonke beza kuye eJerusalem. iJerusalem ngikhona izabuyisela endaweni yayo kodwa lapha siyabona ukuthi basitsho level likhona khathesi. Basitsho level likhona khathesi emhlabeni. Kodwa ePalestine. So kodwa lapha siyabona ukuthi hathi kuTestament elitsha akusela mGreek akusela mJuda akusela muntu wezizwe. So kuqhakathekile ukuthi sinanzele ukuthi okuncane kuTestament elidala lapha kuTestament elitsha sokubanzi ekade kuthiwa nguIsrayeli akusenguIsrayeli ngokwenyama sokunguIsrayeli ngokomoya. Ngubani uIsrayeli ngokomoya? Libandla likaNkulunkulu. So nxa ubala incwadi kaSambulo usizwa kuthiwa bakhona babekuphawu abangaka koIsrayeli akusakhulunywa ngoIsrayeli wana owenyama amadodana kaJakobe ngokwenyama sokukhulunywa ngoIsrayeli ibandla likaNkulunkulu. So kunanzelela khonokho kuqhakathekile. Siyabonga mfundisi enxa ngathi usincedise ukuthi kuhamba njani iTestament elidala lelitsha kakhulu nxa sikhangela ngoSambulo. Siyabonga. Wokomoya lokwenyama ukukhulumayo. Siyabonga. Ungakhangela ku Testament elidala uzananzela ukuthi izihlalo ezazisenzakala esigabeni esinye okuthiwa ngama local events nxa usufika encwadini kaSambulo izihlalo esezisenzakala emhlabeni wonke. Okay. Nginganika izibonelo ezimbalwa ngizabala uExodus kodwa ngingakafiki lapho nginganika isibonelo sika Daniel chapter 3 uDaniel chapter 3 ukhuluma ngabafana abaphosele esithandweni somlilo eBhabhiloni ngenxa ukuthi bala ukukhonza isithombe kwayenzakala ngaphi lokhuyana eBhabhiloni. Kodwa ensukwini zokucina uSathane esebenzisa isilo uzabamba bonke abantu ngamandla umhlaba wonke ukuthi bakhonze isilo lomfanekiso waso kumbe ngithi mina ukuthi baphikisane loNkulunkulu. Then ke kuyabe ngasayenzakala endaweni eyodwa njenga uDaniel 3 kodwa kuyabe sosenzakala umhlaba wonke. So okuyenzakala kuDaniel 3 eBhabhiloni kuza kwenzakala umhlaba wonke nxa sesibuye encwadini kaSambulo 13. So yinto esizakuyichasisa lapha. Ungakhangela futhi kuExodus 15 ivesi 1 iBhayibheli lithi yona ngakho uMose labantwana bakwaIsrayeli bahlabela ingoma besithi enkosini ngizakuhlabelela inkosi ngoba inginqobele ngenkazimulo emangalisayo. Ingoma le eyahlatshelwa nguMose labantwana bakwaIsrayeli sebechatshiswe ulwandle olunjani olubomvu. Then ungaya kuSambulo ngu15 Sambulo ngu15 ithi yona lapha uvesi ngu3 bahlabela ingoma kaMose inceku kaNkulunkulu lengoma yewundlu besithi athi yabona ingoma ekaMose ekade ihlatshelwa kuExodus 15 ibihlatshelwa ngabantwana bakwaIsrayeli kuphela kuthiwa yilocal setting. Then nxa sesikuSambulo ingoma lesihlathelwa ngabasihlengiweyo umhlaba njani wonke. So okuyenzakala endaweni encane
kuTestament elidala kwenzakala umhlaba wonke kuSambulo. Xa sesencwadini kaSambulo kasisakhangelanga isizwe esisodwa. Kasisakhangelanga uhlobo lwabantu olulodwa. Sesikhangele umhlaba njani wonke, sesikhangele ibandla nje kaNkulunkulu lonke. Kuqhathekile ukuthi kunanzelele khona. Mfundisi ungakasuki khonapho. Pho siyabe silahleka kangaka ngathi amabhuku wonke incwadi zonke ziyahlangana. Kunjalo incwadi zonke ziyahlangana encwadini kaSambulo. Ngezindlela incwadi kaSambulo igoqela zonke incwadi. Indikimba ezikhulunywe eBhayibhelini ziyahlanganiswa, ziyagoqelwa encwadini kaSambulo. So incwadi kaSambulo awungeke wayichasisa ungazange ubale iBhayibheli lonke. Kumele uzwisise ukuthi vele kusuke ngapi ube sufika encwadini kaSambulo. Sike indaba zakomoya zizongomoya. Ya kunjalo mfundisi wami. Siyabonga. Ungakhangela incwadi kaSambulo isahluko ngesika 11 iyasivezela khonokho esikuthintayo kakhulu ukuthi iBhayibheli kuhle silithathe lonke njengoba ke linjani linjalo. And singabamba izifundo esizithola kuTestament elidala sithola zisiba lomutsho kuTestament elitsha. Ungakhangela izehlakalo ezinye ezibambekayo ezenzakala kuTestament elidala ngale zisenziwa ke ngapha sizibona ke abantu sebezenza futhi kokwakomoya. Ungakhangela iBhabhilona indlela abantu ababesenza ngayo eBhabhilona ukuthinta umfundisi umpofu laphana. Indlela ababefuna ukukhonza ngayo lokubamba bekhonza isithombe bebamba abantu ngamandla ukukhonza kuzaphinda futhi kwenziwe ngensuku zani zokugcina. Lokhu kuhle kwenzakala ngoba izizehlakalo zonizana zemhlabeni ezokugcina esizibonileyo. Kodwa sibe kwazi ukuthi ekugcineni kwakhona ke kulezi zehlakalo zona lezo esizibona kuSambulo ezisenza ukuthi singasusi amehlo ethu kuNkulunkulu. So spiritual iBhabhilona esilibona ngale kuTestament elidala kuba le spiritual Babylon kuSambulo ngapha. ISodoma esilibona ngapha kuOld Testament ngale siphinda futhi sibone ispiritual Sodoma ensukwini zani zokugcina la ngapha kuSambulo. Kodwa ke okugcineni kwako konke singakubambisisa konke khona lokho thina sokumele ukuthi sikubalekele senze okufunwa nguNkulunkulu singenzi okwenziwa ngospiritual Sodoma namhlanje. So mfundisi uncedisa ke abafundi beBhayibheli lapha. Nxa usithi spiritual Sodoma bayabasebenza ukuthi usukhuluma ngani. Nxa kuthiwa kuSambulo Sodoma umuntu angaqanga iSodoma kaLothi. Ngizwani sitsho njalo. Sicabange ukuthi ngabe kutshiwo enye iSodoma engabe le ihambelana yona liyana eyabolothi ukuthi asiyo yabolothi kungathiwa iGibhithe asoGibhithe le sihambe eGibhithe kungaba umbuso kube yinto enza njengeGibhithe kunjalo. So khonoko kuyazilimukisa mfundisi ukuthi nxa siphile emhlabeni singabona abantu sebephila ngendlela yona leyo. Kumele kusilimukise ukuthi sesensukwini zani zokugcina zona zale sizikhulumile ukuthi ziqalisa ngo1798 zize ziyefika ekuzeni kukaJesu kwesingaki kwesibili. So izinto lezi nxa sizibona kumele zisinike isibindi sokuthi lokho okukhulunywe nguNkulunkulu kuqinisekile. Kodwa ke nxa kuqinisekile ke mina sokumele ngime ngaphi. Siyabonga. Ngingangezelela futhi ukuthi kuMathi kaSambulo kuyathintwa kakhulu ngokuwa kweBhabhiloni. Ngafunda kuSambulo ngo14 verse ngo8, ufunde kuSambulo ngo17 lo18 izahluko zonke zona lezo. Ziyakhuluma ukuthi liwili iBhabhiloni. So antu yabona ukuthi nxa umuntu engazange aye kuTestament elidala uphonga uvula khona phana ethi liwili iBhabhiloni kuyini khona antu yabona. Kodwa nxa usuke wabala ngeBhabhiloni elakudala lokuthi babe senzani vele bona beBhabhiloni kuyakukhanyisela ukuthi uzwisise ukuthi okay kuthi nxa ukhuluma ngeBhabhiloni encwadini kaSambulo yebo akusakhulunywa ngombuso wakoNebukadnezar ngoba wadilika kudala kodwa kukhulunywa ngomoya wakhona ukuthi bona babe vele bephikisana lobani loNkulunkulu. So ukuthi kukhulunywa ngombuso ophikisana loNkulunkulu. So kuba yikhiye kuba isihluthulelo sokuchasisa incwadi kaSambulo ukuthi ubekwazi ukuthi okade kungokwenyama ngale kuTestament elidala kuyele embalini so ngokwakomoya ngapha kuSambulo. So kuqhathekile ukuthi sikunanzelele khona lokho. Yikho singeke sazehlukanisa incwadi lezi zombili ekaDaniel ngoba uDaniel uyositshela ngeBhabhilona lani la izolo lo abe sesitshela ngeBhabhilona lanini namhlanje. So incwadi lezi ziyahambelana mfundisi wami. Siyabonga lokuthi sikuchile umfundisi ukuthi nxa ukhangela nje ungani
kufika kuhlangane khona ngani imfula yonke ithela khona kunjalo ngani ithela yonke khona pha ukuthi nxa wona ungazi iTestament elidala njengabanye abantu bona hayi iTestament elidala salibali bathi hayi lokho sokungamalwaja mbe bathi kuyiwini bazafika balahleke usambulo kunjalo asifikeni ekucineni lapha obhiyo sincedise ngendaba yokukhangela izinto ezenzakala emhlabeni nxa sikhangela iTestament elidala ukuthi usambulo kufika kwenzakaleni siyabo ungakhangela kuTestament elidala kukhulunywa ngezinto ezisemhlabeni kodwa nxa sesifike kusambulo izinto lezo sezingezezulwini isibonelo ngesokuthi kuTestament elidala kuyaphindwa ukuthi ukhulunywe oqala kuyakhulunywa ngeJerusalem kube sokukhulunywa ngentaba yaseZiyoni so kuyakhulunywa kakhulu ngento zalezi njengendawo ezingcwele indawo zikaNkulunkulu kodwa nxa usulapha kusambulo ngizabala usambulo ngo21 lapha iverse ngo2 ithi yona mina Johana ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elitsha lisehla livela ezulwini kuNkulunkulu liceciswe njengomlobokazi ececele umyeni wakhe lapha sokukhulunywa ngeJerusalema kodwa akusakhulunywa ngeJerusalema yasemhlabeni sokukhulunywa ngeJerusalema yasezulwini so lokhana kade kuyiJerusalema yasemhlabeni so kuyiJerusalema yasezulwini so athesi encwadini kaSambulo vele kasisakhangela iJerusalema le ePalestine sesikhangela iJerusalema entsha esezulwini okulikhaya labobani labangcwele anto yebona indaba so kuyabongela sizathu ukuthi thina hayi njengoba eBhayibhelini kukhulunywa ngeJerusalem kuthi ukuthi abantu bonke khona bezahamba baye eJerusalem khonapha emhlabeni siyabe kuyabe sokungasalandelwa kuhle khonapho so kumele sikuzwisise ukuthi khathesa sakhuluma ngeJerusalema emhlabeni sesikhuluma ngeJerusalema eyasezulwini ungabala futhi ngentaba yaseZiyoni uSambulo ngo14 kuyakhulunywa ngentaba yaseZiyoni lapha ithi yona bheka ngabona iwundlu limi entabeni yaseZiyoni kwakumi abantu abalikhulu lezinkulungwane ezingama-40 belebizo likayise emabunzini abo so lapha sokukhulunywa ngentaba yaseZiyoni intaba yaseZiyoni le kakuseyiyo leyi eyalapha emhlabeni andiyabona kulabanye abantu esasizwe ukuthi bafuna ukuyagada intaba yaseZiyoni bafuna ukuya eJerusalema bacabangela ukuthi lokho kusakhulunywa ngo-Israyeli ngokwenyama hayi ungayikhatshana mfundisi sake sathi sisiya khona leIsrayeli hayi basefuna ukubhabhathizwa so sibaqambe kodwa ngiyakukho lokho kutshoyo ukuthi ngifuna lapho babhabhathizwa khona uJesu lapho siyabe silahlekelwe ikujula kweBhayibheli abantu ayibona indaba siyabe silahlekelwe ukuthi okuqhakathekileyo kasomanzi obhabhazelwe kuwo okuqhakathekileyo ukuthi amanzi lana ngumfanekiso okuthile okukhulu okwenzakale ngaphakathi abantu ayibona indaba so lapha lakho intaba yaseZiyoni emhlabeni iba ngumfuziselo wentaba yaseZiyoni yasezulwini so thina asabuyele emuva kodwa kumele siye njani siye phambili asabuyele eJerusalema endala kumele siye eJerusalema entsha asabuyele entabeni yaseZiyoni yalapha emhlabeni ngoba intaba yaseZiyoni yalapha emhlabeni leJerusalema ilokufa ilezinsizi ilemkhuhlane kodwa intaba yaseZiyoni esezulwini ayila zinsizi ayila kufa so kumele sibheke phambili ngaleyo ndlela so ukunanzelela lokhu kunengi ekade singakubalisa lapha kodwa ukunanzelela lokhu ukuqathanisa iTestament elidala lencwadi kaSambulo kuyikhiye yokuchasisa incwadi kaSambulo ngendlela eqondileyo kufanele sikuzwisisa ungakayithi imfundiso naleyo ubuyela kancane kuDaniel ngiyakhumbula sikhuluma ngoDaniel uDaniel wabala iziprophet kunjani wayefunda incwadi kaIsaiah incwadi kaJeremiah okukhulunywa khona ngezinto ezasizenzakala ngaleso sikhathi yes so ngizama ukugcizelela lapha abafundisi ukuthi abantu incwadi le bangayithathi yodwa kunjalo sengathi imiyodwa yes yipi ethi akulambhalo ochasisayo mbani nguPetro umbhalo ngokuzifunela kumbe ngokwemfihlakalo Petro second Peter 1 iBhayibheli liyancedisana kunjalo liyakhanyisa mfundisi ungathini nxa sesibanga ukuthi sigqibe indaba le ikakhulu nxa sikhangela indaba esizithinte lapha ezokuthi uSambulo uyaboleka kuTestament elidala lokuthi umuntu kumele afunde iBhayibheli lonke ngokugcwala kwalo angathi mina ngizabala iTestament elitsha lodwa uSambulo yedwa kumele silibale ngokugcwala kwalo ukuze silizwisise kahle ungathini khona ngiyabonga mfundisi omunye uthena ke nxa ekhuluma
ngeTestament elidala uthina ke liTestament elitsha lifihliwe nxa esekhuluma ngeTestament elitsha uthi liTestament elidala lambuliwe ngamanye amazwi kusitsho ukuthi ukuze uzwisise okukuTestament elidala kugcwaliseka kuTestament elitsha ukuzalwa kukaJesu ungathi uJesu ngumsindisi kwakhulunywa ngale kuTestament elidala kugcwaliseka kuTestament elitsha so ke nxa ungavele uzehlukanise lezi incwadi zombili lezi awusoze ubone ukugcwaliseka kwelizwi likaNkulunkulu njengoba ke linjalo yikusambulo lapha ethena babusisiwe labo abawafundayo lalabo abezwayo lalabo abenza njani futhi abenzayo lokho okulotshiweyo kulincwadi mina mbona azani okuqhakathekileyo lapha ukuthi umuntu wonke ugoqelwe lapha kulamuntu osalayo kodwa ke abangayenelisa ukufunda labangenelisa ukuthi bacasise ngendlela yona le okucasiswa ngayo ibhuku likaSambulo bangalalela izifundo lezi kuyaba nomehluko ezimpilweni bazaba lesibusiso imfundiso OB ungathi nxa siba nguyigqiba le ndaba so engingakutsho kubalaleli okunye ongasincedisa kakhulu ekufundeni incwadi kaSambulo ungabona kulomfanekiso othile encwadini kaSambulo ongawuzwisisiyo zibuza ukuthi kungaba khona yini umfanekiso lo osetshenziswe khona kuTestament elidala usetshenziswe khona lapho vele kusenzakalani uma usuzibuza ukuthi nxa ukuthi kuTestament elidala bekusenzakala kanje kungabe kusitsho encwadini kaSambulo ungakuthatha ngaleyo ndlela lokho esikukhulumela namhlanje kuza kuncedisa ukuthi incwadi kaSambulo uyivule uyizwisise ngendlela eqondileyo ngibona ngathi kuqhathekile kakhulu khona lokho iBhayibheli liyazichasisa khumbula iTestament elidala nxa ufunda incwadi kaSambulo ungathini mfundisi singakafika ecineni ukuthi abanye abangani into zokucubungulela ikwenza lapha yabona into enzima kakhulu hayi ingcono ngizibalele ezidlula lezi ezabomakho singabakhuthaza njani abathole ngani kunzima isambulo sikaJohana wasiphiwa indosi singabakhuthaza njani ukuthi hayi angathe kodwa mphele kumakho siyabo le incwadi kaSambulo omunye umuntu ukuthi kufanele iBhayibheli libalwe utsho njalo ikakhulu incwadi kaSambulo loDanyeli ngoba izincwadi ezikhuluma ngesikhathi esinjani esiphila kuso so uqhakathekile ukuthi ungathi nxa usizwa incwadi kaSambulo uhlucabanga ngezilo qalisa kokuzwisise kangcono ulokhu ukhula lo uNkulunkulu la nxa evezela abantu wenza njalo uNkulunkulu kahlaveze okukhulu engaqalisele okuncane uqalisa okuncane ebelokhu esakhela so nxa sifuna incwadi kaSambulo asiqaliseni mbijana sibelokhu sikhula lokuzisa kwethu kuyabelokhu kukhula kusibabazi ngihle ukuthi akaqala insam lezi eze high school ESK akaqase ngesam ze high school kunjalo ama quadratic equations kumele uqalise ngokubala amatshe uqala amatshe azwani ngamatshe isigodo senza njani kunjalo kuze kube khona abalaleli incwadi kaSambulo ngeyethu sonke singayisabi kasibale nini kancane kuzabe lokho kuvuleka umlimi esibusisa sidibaneni kuvikela izayo lokho sichasisa sisendlalela incwadi kaSambulo siyabonga